kategori dengan nomor peserta TQ114 akan membacakan surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil al-qur'an amtu alaikum Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wa iyaya farhabun. Wa aminu bima wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun.
تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أفلا تعقلون